Nay, sabidong mo't tay gemuka ka. Agsabido nga kaon, sa Pasig apan nakapaay kan ayat ni masagsagrap kaw. Anya? Laklakayan kan, ayat pa'y laang ti pagparparikutam. Ay unay daytan kaka. Sarbag kayaw akabalay kaw. Anyat problema yon, tay? No personal na gamit. Sa bibiyangan. Dito'y lang ti pangidol-duli na kita sa gaya sa ikaw. Nawang mo dyan. Nagipanan niyaw. Ket no at dalita buok yaw. Unay daytan kaka. Sagutan na kayo gagayem iti may sa pakasaritaan, akadaw yan amapaspasamak ngayon kampang linglingay. Hinggagaraman mo saan, daytoy ket pakasursuruan, pakatinggaran, ken pakarayawan. Isursurat ken iti direksyon ni Jocelyn Oblero. Manipod iti Triple R Productions iti YouTube channel Jor Drama Tips TV. O neretan kaka. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Sakbay na at pa ni Auntie Jor. Pagyamanan, ngam sakbay ti kablaw papagayam, iyam amok mampay tinagan ko, taadadagiti saan pa'y makam amo. Iso asabali anagan ti dakamatin dano kumablaw da. Siyak ni pagayam yo a Jocelyn. Iti nickname ko, Jo, wano Jor. Okay, so di yu liplipatan wan? Naidaytan kaka. Kablaawan tayo man, dagiti suki tayo, naggagat nga ag-comment, kaskada ag-like, kaskada Jasmine Rivera, Florenda Kimpaoy, Corazon Gazmin, Balik Provincia Vlog, Leonora Bautista, Al Kathleen Umayas, ken dati pagayam. Kitain nyo papagayam, jay panangisurat yo tinagan nyo, ken address yo, tano mali ti panangisurat yo, isumot ti panangibasa may mali day tangag nanayo nun, ta syempre naka-recordan ni Apo Ralos Chanosor kung nag-edita nagsilpo na isilpo JSR senior gayam ti kay nasa wan di pakpakablaawan yung apo ket ijayton kwa tayo ijayton shout out video so ni Apo Ray Ralustiano Senior. Kastamot ni Imelda Cabang, Erlinda Aglibot, Geraldine Larroco, Ador Cerezo, Juvie Gerlan, Evelyn Daytumanan, Macanas or Macanyas, Evelyn Macanas, Joji Cruz, Vicky Simon, kan syempre kada kayo aminin papagayam. Thank you so much. Ada pagayam pahabol papagayam from RJ Dagiti Barkada, ijay stainless shop nga iso da Rolly Bugarin ken Rolex to Pineda. Nayat da mo ta dumdum nga giti YouTube drama tayo. Okay? Pagyamanan man ng papagayam. Manipod, iti Triple R Productions, isagot ka na kayo ti Jor Drama Tips TV YouTube channel, ti pakasaritaan anapaulwan. Saan ka nga mamaw? Dito'y programa tayo. Unay daytan kaka. Nimot kagawad man doon na dyan. Kagawad! Liyo! Sigurado nga umay na dyan. Ito nakita na. Agkara umay da? Bay amra ang bakit. Tadamot pang sangailita ka na kwada. Nagragsak kaya doon ti gagayim na. Naragsak, ngam nagastos. Kan nagrigat mo ti agugas, aginaw, dagiti pingpinggan kas kadabas-baso, dagiti gamitin da nga agiinom. Agraman dagiti maaramat nga agluto, nagrigat. At daginatang ko paper plates kang paper cups, kas kada plastic spoons. At dali ito'y lugan. Iso ti aramatan tatapno awanan ti aginaw. Ibasura talatan na giti mausarda. Kasanon dagiti paglutuan na kalkaldero kada kaserola. No mabalin la kumagot ibaleng kun tumutan. Anya? Apay tunggal sumangpet ta dito'y probinsya kat agsasaruno ti mga awag ken ka.
Natural na ita, iti adu, ti gagayim na. Mabit lang tasong batak. Hello? Oo, umay ka lang. Saan nakaramwar? Uy, no problem. Adda masyat kan mapulutan. Anya? Okay, bye. Yan, nay. Adda man na awag ka. Unay mutan dagita tao ang karaawag da? Hello? Oh, umay kayo lang. No problem. Okay, sige. Bye. I-off moon dayta cellphone mo, Leo. Pasig da arawot iti arak ken pulutan dagita. Alis tudang agpalibre. No problem, bakit? Ado, mat ti kwartata. Kwartam la ti kwartam ta kwartak met ti kwartak. Anya? Nanang, tulungan na kami man nga tuno karag iti dadak kalasidangin sangput may. Kastamot ti kals. Adda paskun aya. Awan, ngam addas sa nga ilig nga umay. Apay dayta. Tunggal sumalog kayo. Ado ti umay. Kunamlan naggapu kayo di Amerika nga umay da sumarabo. Ha? Maruam damutan. Ha? Nagalas nga ramid ti tao. Mangiruruman. Apay agub-ubog kayo iti kwarta. Saan ba? Ngam kabalan tayo na tananang. No problem. Ragsak tayo ti agipabunar. Kasla kayo la daytay kabaknangan. Saan ba? Ngam kabalan tayo mat ti gumastaw. Anya? Narigat ti imot. Tawan kayam na. Amunak mo tananang. Ano? Ti kagayam ka. Ta manaki kayam Ado ti gagayim mo ta nalaing ka nga agpakan. Exactly nanang. Nasa uyon. Ha? Awan na. No, jak agpakan. Awan gayam ko Napay ngay ni Gregorio. Saan mo't ngagpakpakan? Akas iti ar-aramidam. Nagadumot ti gagayim na. Ay, awan tumalikod to. Nagtigagayam na. Ano di napakanan kan painom mo nida. Jakpat yun dayta. Nagsingpot ni Gregorio. Talikodan daki dain. Amoy ti tao na nang. Naawan maitid mo. Sanda kang amam mo. Nga, baliktad ka niya. No, awanan maitid ka. Saan kaon nga amam mo ida? Anya? Natural awan nga ron ti maitid kaon. Di mangliklikag taon. Anya? Tara, mangituno kayo mo pa ti yellowfin. Dapat may sa anak kalita kayo. Day. Apay naibusin di upat anay tunaw. Saan yun ang nakamatid nung naipusin? Ay unay apartak yun. Saan mo ito napulutan? Pinagbalin nyo mo ito na merienda. Ay, rawit kita kakaduam. No, makita na ang agkarairwar ka. Partakan da mo ito, dagpulutan. Ha? Tagtakarimot anana. Amom, Leo. Maibusan kayong agasawa no kasta. Nagagitak na nang. Ado, ti pagkwarta nita. Sakpay ti kun ayaw. Chicken na nita. Ala nanang, ituno yun. Dagitamot at tao. Nagpupuskol ti kudil da. Day tala umay makilamlamot ang muda. Di da nga ta makarik na iti panagbaen. No, makarik na iti baen. Saan ako man nga imay? Ay, no siyak day ta mabainak. No, sika.
tirigat na kat isuda man. Ha? Ay, isuda, dagiti addaan iti nagrurutap ako dahil just kaya kinapuskol. Ha? Bakay, saan mo't adata ang gas-gastos? Isuadi kan agreklamo. Masyanak nga rudmat iti anak ta, kasano no maibusan. Pakanandamo nga ta? Dayta ti saludsod, mga isudalaan ti makasumbat. Ah, pamasitem ngay dayta, no kwintaem nagadon. Apay nga may nagkwinta ka. May stress ka ba no kwinta? Makipulutan kan makiinom ka kitdimot tayo. Tapno bayaw awan ti pan nakasuron mo. Anya? Ay nalakay nubuklis da saan kanyak. Kano kayat mo si kanti makimiron kadakwada? Ha? Dala na mutik-tik itinalaos sa busog da iti pulutan. Adapay nakaturog ditan itinalaos a busog na iso asaanen ang nakaawig. Ang mga no pakanumtupay inton makariing. Ado, ti may pakanit ha? Anya? Hoy, Leo! Agriing ka man! Iti kinamutalang mo! Abay, agbanbanog ka? Para kadakwada? Agbambanogak, tapno da pagragsaka. Anya? Inton maminsan, saan kan ngagpainom? Naggastos. Surum kit di mo ten ate agurnong. Amumutin kanyak ba ka? Wan, amok, ado ti kwartam. Kun naparamag ka. Unay day tando na. Sanak aparamag. Ragsak ko ti may pulapul iti padak at hao. Iti padak nga artek ko nam ah. Ha? No inurnong mo dagita ipapainom kun ipapapulutan mo. Ado ko man ah. Adulat tama. Ala ah, nisuti ko nam. Sige. Yibos mo kadagiti buklis atat tao ti pagbanbanugam. Ah. Dagitamet atat tao panunutan da kumaakwarta dayta pagbanbanugam. Isudang tupay kat di da ka mailibre nga uray agsusweldo da kalpasan na umay da ibiro ti buksit daken ka. Ah. Unay day tan bakit? Kita dagita atat tao lakay. Apay ayah bakit? No awan daleyo kendo na. Lumabas da ngawan anyaman na. Awan tinagaryan. Oray la kumano kastoy ti kunada. Hoy asaw, lumabas akman. Aha. Ngamawan. Data at taga dito'y akaruba da. Saan da ngam amaw. Jay mo taga syudad. Wano taga sampulanggit. Iso mo tam amuda. Wala. Ka isuda tinalaing agpainom ka nagpapulutan. Di ka pala naruwam ka nagitimiron. Ay, nasa umon talaga ang mironda. Wain, kasta timiron ba kahit? No ada may pamulmul mo ka nakwada. Makita na ka. No awan, di na ka makita. Isa abay amaw. Padasan dati umay intun sumalog manundaleyo. Tapasabtak ida iti makapleng asasaaw. Unay day bakit? Ang mga nusika ti papapleungan da. Anya na puskol? No isudat at daganas ng agsaaw? Puskol nga raw. Sika talaga bakit? No amam anapuskol jay tao. Pay amam. Sayang tibannog mo nga agsaaw no agmerdo kadakwada. Ngamen kumtat. Ha? Saan atumala bakit? Kumtat. Oh, nay tan.
Ita, taada kayo manan, Leo. Agisipti kayo mamag. Saan apuro gastos, nga agpaay kadagiti manginom. Relax, nanang. Tung palem ti bagbagan ni nanang. Narigat ti maawanan. Saan mo to ang maasit ganda gita, no kwarta ti mapan mo ibaga kadakwada. Apay nga may naday ti panunutin nyo, kat di pa'y mutladimtang. Apay urayon pa'y adumtang. Agngangaw kanto no dumteng day tagundaway. Hala, iluto yung man kid na tinadakkalas sida ngayon sangpot may nanang. Ituno yung tinaduma. Adamot lelitsunan dita akarne. Ituno yung tapno daras, tanay. Madamdama lang. Adan nagiti friends. Adan ton dagiti buklis ko nam Ha? Nay mo, daytan nanang. Paggasto am lang arudan, pagbannugan pa'y, pakastresan mi pa'y kinidona, ay onay daytan. Dayon, tiraw, day ti arak ken pulutan. Day tala agarug ken agisak multi ko unda. Didak pa'y awisan na rumaman iti pulutan na. Idinto ta siya tinagluto para kadakwada. Unay daytan a kinabastos dagitoy ang miron. Mga lumat ka na nagkabuti, Leo. Saan? Nagadong. Kasla aghirit da pa'y mat. Idinto ta nagado tinay display itay nga arak. Ay, unay daytan a klase ti bituka. Jamblaw. Nakaginawa ak manen iti trabaho lakay. Ado ngamin ti trabaho no kasta nga agpainom ni Leo. Makaginawa ka ata si mangadan. Awanan ti arakan na iti buklis iti arakan pulutan. Iyayab na tumag ngamin. Uray saan na nga iyayab. No nasirip na ti aniniwan na. Tumarayutoy dan nga umaya, naglalawat ti isem da. Nasa umon lakay, nang runa day ta amandaw, naglawa ti isem na asumungad ken sumrek dito inaladan no da ni Leo. Ngamnawan ni Leo, lumabas akas laasaw. O naiday ta. Di pa'y katumalyaw patarengteng amag na, akas la simkil ti tenged na asaan makatalyaw. O naiday tan bakay. Inton sa abadaw, mapisang mantangiwa na niti kalawa ti isem na. Adan tumanendaleyo kendo na. Natural bakay. Ta adan tumanen stomach progress na. O naiday tan. Ada kayo gaya Leo anak. Saan mi anadlaw kin ni tatang yuti sa sangpetyo Taawan mo't day kutsiyaw. Nag-commute kami langan nanang. Tapno saan daman lang at da kami. Apay aya. Awan ng kwarta kita. Ha? Papanan na ngay ngamen no di maibos. Itaaman pa'y adi ka agparier di ta balkon. Saan na lang. Tapno di dak makita. Yo! Nakagaya mo eh. Nay. Huh? Itaman pa'y asaan mo pinansin ni Mandaw? Aglam mga kiti silid na lang. Anya? Tsak kaya ta makita ina. Itaman pa'y? Ay, kasayaatan na itabarok. Ha? Apay ngay nga inisnab mo, jay nagragsak panangawag ni Manduken ka.
Awan na mamok no kastoy nga awan kwartak. Baliktad Imbis nga awan ti amom no adu ti kwartam. Baliktad mag. Awan ti amom no awan ti kwartam. Talaga baliktad nanang. Awan ti muna taawanen ti kwartana. Saan nan apansinen ida? Ngamin, awanen ti pangilibre na kadakwada. Anya? Apay ngagtartaray ka, Leo. Ada ka di uram. Uno, ada ka din na disgrasya. Tagtagarin nanang, taglimengak. Sino ti ka hide and seek mo? Nakita manginam. Diyak kaya ta makita ida. Awan kwartak. Anya? Mas daawak. Tanasabat mo pa'y ni Mando itay agsapa. Kaslawan nakitam. Nakasagana pa yun jay isum na ako mitkitaken ka. Diyak masango nakita nanang. Kaslapay di mo mo idan. Saan nang mo idan nanang? Taawanan ti kwartana, apangilibre na kadakwada. Apay nga ingaglemeng ka. Rumor ka kit di Taibagam nga awanan ti kwartam, tapno isuda mo ti mangilibriken ka. Mabain nanang. Tati impamatmat na kadakwada, ket aduunay ti kwartana. Ita naibusen. Saanen ang makapalastog. Isu adi napansinen idan, tapno saan damutten nga asitgan nga agpalibre. Oh, naidaytan! Kunaday ti Tagalog, magpakatotoo ka. Nonya ti addaken ka, iso ti ipakitam. Adwan ka man, wenno awanan, iso ti ipakitam, iti pada mataw. Di mo pilitan nga parang ti awan kan ka, tapno saan ka may stress iti o din Unay datan Leo. Bueno, ditan kagayem, tinaggibusan, ti pakasaritaan anapaulwan. Saan ka ngam mo? Dito'y programa tayo. Unay daytan ka. Padaanan dagiti sumarsaruno pa pakasaritaan amay tampok metlaeng dito'y programa tayo. Unay daytan ka. Musical and recording supervision, Giovanni. Script and direction, Jocelyn Oblero. Manipod iti Triple R Productions, isagsagot ka na kayo. Your Dramatics TV YouTube channel. Onay daytan kaka.